Samuel Chibiem Dase, the Badwam TV, Badwam so na yada Apostle Dr. Nita Ekutegwa senin kranshansam de adu so no eye Badwam kase nsam no do so ne obetie wo mu bi ni yo company force won waye hwehwemu na wie efa chairman wuntumi ne kane eye National Buffer Stock Company pania na odano eno ni nsam bi ene nkwanhye bi asi amma emmabunu bedunum wato ananam nsiedo na no pay yede bro Sadum TV Badwam Kasia share live on Facebook /Adom TV Extra, Go TV at 119, DSTV at 280, Oko YouTube search Adom TV Tube, nekwadomonline.com and semine and sembebre ewoho. Media fear amankwa tamaklo. Afia di deviente said in 70 chemo ankasa etie. Economic and Organized Crime Office and Pennyforce one my Shimwe, a far chairman wound to many Kani CEO, Yano da National Buffer Stock Company, Jumano Ano. Na a buying lawyer Penny Ora Dominic Anini, and I didn't send me to the watch rooms and Shimuna one my yeno and Crown, Baba Tuja, Amagana Funinan so Ehubi. Now, a report on the docket for the oral cases, including the mathematical sets, the All Africa Games, and the drip scandals are being prepared by the National Investigation Bureau for my attention. I expect to receive that investigative report in a few weeks for work to begin on filing charges in court. The Economic and Organized Crime Office has completed investigations in respect of Wuntumi, Chairman Wuntumi, and the former National Buffer Stock Company CEO, Mr. Abdul Wahab Hanan, and their accomplices. The results of both investigations will be announced very soon. As one more, Attorney General Sanso de Canho APM say, when him send Shimwa one ayano, Ghana this in Naya Krado, some behuno de PA frame. In the SkyTrain trial, we have concluded the case management conference. It is important to add that, but for the change of solicitors and the multiple medical excuses of the second accused person, that is Prof. Ameya Ekumfi, and recently of the lawyer for the first accused person, we would have called 2 of the 6 witnesses by now. That notwithstanding, the trial in the SkyTrain case is expected to start before the beginning of the legal vacation. Abain lawyer Penny Negusuya walk say na when walk de afa di entia enei kane sikakra bia Unibank Penny no da no Dr. Kwabnado for yakofari by enini peku nso ebi wonu masem no yetwemu ewo court no wachechire mu eno nso nsem tudwa eni. Attorney General Dominic Ayeni edi atudwa se womo edi omanfo ekojela eyade ya sotwen pa nanso no enyade a ede emfaso bia ebebre Ghana economy no wakasa fa nkrata bia babeto nenim ewo ne office efa Unibank case no no watch any nsemu say. On the contrary, the record shows that the charges were contestable and there was a high likelihood that the defense could have raised sufficient doubt to procure an acquittal. And if that happened, as seen from the Beige Capital case, I would not have been able to recover even 1 cedi. Assets depreciate and may even disappear before a diligent prosecutor can lay hands on them. And I do understand when Ghanaians say we should, jail them. But if we focus on the recovery, it will be very illusionary for anyone to think that the Attorney General or the Republic can recover 100% in every case. I ento so na beto just say enipa dunum ya womo eye mema akodianom ne ade ehye wonmo ho ene womo abwura bekwai district eye forestry commissioner wonmo lock ho so womo adwumayefo wonmo nye wadwuma se de wo so wonmo ye no na womo kasa mu no womo so womo ye national security fo na womo de instructions womo de ye adwuma womo abelock ho wi akire ahye wo ho wonmo atu tese ne ma won aye wo ho no se wani enso ka kire. Enipa womo ekita ye pump action etuebi emudunum ana womo ekobora ye bekwa district womo forestry commission na womo eto apono ewo ede padlock tutu anu na womo ama adwumafoi ekwan se womo enye womo adwuma na womo de tunyumafoi nim se womo ye adwuma ewo national security na yade a womo amomo sa tumi ni se womo etoto eye womo offices nim omanfoi epamo eye enyumafo ewo ho no ana womo ede padlocks etoto anu omanfo bi a womo commission ho no ede tudwa se womo hyase ehwehwom
ede fa chi a womo be chiom ene kwan bi a womo ebe fa so agye eye kwan boni so manfo tu egudie eye galamse ibi womo fidie enam se womo ese eye oda river forest ai da hon sa commission yi womanfo ato ahye womo so pa enam na nsentem anamo a womo etu ede fa womanfo enam kwan boni so etu egudie eye galamse ibi ewo sa forest nim enipa bi ma womo national security a womo efre multimedia insenchoni Erasto Sasare Donko a mowo ni din ede atudwa se sa fo ya womo kodi sa ensemone no womo ni mo bebia Yanto so na articulator track so iron rods ene ne wakosi kintampone tamale ekwan no nti ene wawani tuade ebekoso wo traffic pa ya achie no nye betesa ene achenkafo no mu bi ni akwantufo no mu bi ni amane boni dwamna wiafe akenten edi nkomoyi anye menkwa na ha nyina aifeti nyina omo free tamale so eba ni Burkina ni Niger na adade ni nyina eba no aifeti nyina ewa diasin no tu menim say omo nhwe na omo mboaye say how dey amami dey bebre if say no ma so me na no ma say ai sanka bia nka ne kura mitimi yeden ana wo chan mitimi duro be tema manko mu yi no ma no say nam se kwan na sininti amama ka ha Assembly member Obaba Tukuma enso editudwa enema aposifo wo hono eyede ahwese entempa wono mu beyi ehyen ye afiri kwan so se ne be ya akona ba di ebetumi akototen ohwe kwan wo ya highway aka bia efa ha bepun de sere nya obi ma no mebo ye enyi kanu emaye nti wo hwe bankuni fa be bia ye ma kasi nye kwan entwam esemi kan ye sem bia kwan fofu ama bebi so mo di kan ofa ise ho so san kwesi eye obi fia kan na san kwesi wo amunye kwan entwam bim kabese commander say yakonya doma a wo siesie bebi senka ebenya grader amana pia bebi nu ama eyeden kwan de ma nkofo no atmanya kwan atwam kwanhia ye mu odin esi enrama mmabunu dunum to na nanom nsiedo amannan supra no emu edin eyadwa so enkokọ kwantempon no esoa esewani so kachira sorry a ede obogu Savior Church youth members na kwanhia to wo mu adom kase etwasui fiara no ani enkwara ne yeso mu ko nhyiamu nti omo kraye koy no ende ne seso omo ba nti yewon mu hwa ye hwa nti hu anse yese accident bi asi ani ye bo hwi ko dwa so hospital ho no koy no eno kura nipa na wo gidimu ho no ebi mam yinu bi mam yensa uba baako obu okura mpo a mienu no otime wezi mienu ni nyina aka ho ana ye ba nti nya se nipa ne gu ho no ne de omu nyina wo obogu mishi enamwe ena emergency response team a wono efri dwaso MTTD ambulance service ena fe Ghana National Fire Service ekopi mo ho a wono mo eboa ahwese omofo wono mo epre obetimi apayare sabia hodo wede wono mo akwakogu asai kwani de ye no hwa enyi tanka no so mitina ase and pa e wo for the nyina ade so far no atense ni pa ba ko kan ye say ye hwe se bia nyame ya adom a ibenya ne nkwa but mama kan Bemo mfieduo no enum no wakotwa papa wonye mfieduo sia nwotwe ne tie free so e wasante achimbreko wasante achim south mensino emu anwachi ya wa bemo afitinanum ni otimi kasa twakure hu nyina hia enti anwachi wo kasa nti ye dia se ya kasa ya tene ne se wa bie gate agura fie ha ne ya boa enti ye hu ya ne so se mekun ye nyina so ya mele mekun kura wo ho wa pempem pro ne mpoma no ese wa be pia ba bia won so no de ya so ma ya oba ne mitifia man kwa ne egufia mekun awu boso mi ansani na aka me papa ya ne tifie he kwame anu kwa wono nso eye busuani ema opanyina ye di na wui enso de tudwa se na me wodem na mi sister Beatrice na on di kan kasa F0 me ma me wo fun so se o maka dem o muntimi mpie na obi aba se o mbeku o mo papa no na ase o ne papa na strike wo anti yemla ti en free ye dem a ye ba ye no chese wo ku papa na wi a adi na ni a kire o ni fie ekwan ti en ba ne papa ni da moja ni a ne kon ne de chese
Kento asona de hye wo Diabaa ekuro bi wodoma West Mensimu wo bonomantemu hu adwuru won yie papa bra won ko hu se abonoma abofra kuma Premature ni bi oba abosomenso ya koja no atu nwura bi so je wawumpo anasa ato na nanom nsie do won hu dwuru won ne Adom kase edi nkomoyi ni me kwatere tin ko fa akura no wo ho nko ye no osu wo ho Rosunge ane yango kache dore sinimbe Assembly member wo mpotemu ho Jo Kumi enso do tudwa se mprempre obepimu e wo mpotemu ho a ensemi eti sei etesisi pa ono kora wadwene ho a anyade se wotiase chese asem na fe ana sintino entino apemfo ne de ye bisa se binim nyem entino ye gusu ya ma binim sukra eni na mafiafi me encheki nhwe se mpanyfo ne ba ne nyina ne yetu ho na mo entini wo mo nyem de ye gusu a yetu ho na mo pa ahwehwehwe wo mo a wo mo afu no wo de atiko fo ma wuni akura bia wo nchen de me se ya hu se ebe wa na bibitisa entino ye gusu Owie no Sunday adesre etu bibiara wo ensema betimi aboma hwehwemu aposifo eye akonkan no wonfamra emedom wo se ne beya maame anase eja wodi sa ensemoni wono mo betimi amamra no ene na di intina no kra mabehu se akra no wa wuda ho to on pakro ayina akoto bora so na ze ye sabe yebusu a ye nya hu ni pakro nti ye twem police for na se mpanimfo a omo befi ye district capital ho abana ye wurugro mahu babia ade no efi Maminia no so na Adom TV Badwam kase no menfansi ha se da ya odia emreni adaje a wode maye wada wo matwen ye wode bonkrata no ne Adom online stories no ho a ye de to so medi afia amankwa tamaklo